Polisi yo muri Ntunga mu municipality Rizoba yagemesereza bwo kutera amasasi okutatanisa abatezi b'akaruru ba Serunamba 3 omu Eastern Division bwa nyuma yo kubarika kimukera karabanisa mu kutera akaruru. Okusikomuka kwaba kuri hagati ya Henry Tumwebaze hamwe na Musinguzi Christopher Kabera otwira chairman. Eki kyagemeserezo rukure byo kuteza akaruru Honest baguma hamwe na chairman wa district Sam Muchunguzi okutaba mu nshongezo batyo bakaragira ngo akaruru kagumizemu. Omomba babesimbiro Henry Tumwebaze yagezeho kuremeso kutera akaruru akabitu byarema nuko kabara hambundu kakasingwa Musinguzi Christopher Kabera no bururu 552. Mera sereji omuringo murungi omuhabuzi omuntunguka anomukatanisa hakuba sereji tujihire hare abana b'amashomero bagenda babatomu naka no classes bayina amashomero kuri yakasha yo kubara amashomero bagenda babigurira abana batanuka bazo murayi namazima ekindi abo serero mabantu runana nankaga baje barro mushahita nozo ahando mu district ya Ntunga makaruka LC1 ka Hombusinje kando muri Nyamoro Masero muri Kafunje Town Council akaruka singo rigiro munupa akesimbonka independent. Yo kubanza nza kubanza tukore imihanda y'efire steke mama no mbataka tugitereze amizo mu cyanga citu turebeke ngo bwijamo amashanyarazi ebyentunguka projects za government abantu bazejumberemo kandi bagiga haribo nababeje. Omuri Ntunga makaruru katerwa mbyaro 13 omugani makuru akaruro muri Buruma Nyamukana Town Council Ntungamo katerwa mu ihorere bito Momba babesimbire yayango butabara abantu be ababa bamusimbiro mugongo ngutari mu buringaniza. Oguyajya unaza kutwara kwetombwita ko mu biciru kwataho. Ababira baba besimben Alfred Nwarho owabatine kibina yatungo bururu 20 kandi Apollo tukahirwe birayine bendera ya NRM agent wetikiriza ku baro bururu bwe ari kujyanga utaba mu buringaniza. Omwana gwitu gwa buruma gugomere gwene engendambi mwene nsaba government na munonga kachiku katabona kansu yamba tukorera kutuyamba ngutu twine muhanda mungi ukaza korabamo nubwo buzo butwine kuni kirenga munonga ibyargo mukaruru mazima tutikizana abo kwa bateza abantu abatara abashweke kindi so namwe tubyabonera mwe ntatunoza kuzo bahiguru ninga wagenda nebyarga ninza kuzo byahigura kati byambonera ito twikizana byargo mbururu tarosonga yabona ubwo tutegeke kandi tukibango nafutegeka ako byetago bitu byona tumugambire weakness yona hebire tumugambire Twansaba chairman nanye ninye chairman wabakazi uhimbire nanishabangu chairman twatanise hamwe turebere abantu bitwa abutuye no mu cyaromu ebitarumu tubitemu. Twazo muri Cyenjojo akaruka chairman LC1 kecyaro cya Nyantungo B kagera mu murro bwa nyuma ya chairman umaziro mu ntebe myaka 45 okusinsobira mwesimbiro akaruru kamwe. Yesima abahagizi bangi mwena mwebale kunkoma kumpa etebe yange yinkabandu uhanga abahe omugisi abantu ubabazire nyange banje batekama abantu bangite bayongera kungambira mbasinza akanukama kandi kuri abatekende somba amasasa kalmuni ya yoli gukomera ndi batama bata kumamba 5
Ebyo nabyaba muri Ntoma Ward Cyenjojo Town Council Cyenjojo District hagati ya Salverno Kadido wasinga no buru 98 kandi Richard Rwakahwa yihayo buru 97 ko kwange byarugamo Omubicweke mu akaruru kagendagye konka twamanyisibwa ngo akaruru ke cyaro cya Kasenyo mu Town Council kayongezebwa yabwe mevuyo yabamu Ndi Anita Tukunda Elias Rutugusa na Daniel Bingana